Ajme meni. Ja nemam pojma što nas i dalje tera na ovakve stvari, pogotovo s obzirom da jučer nismo ništa skoro spavali, što ste vidjeli. Ali dobro, iskreno mi je dobro dođe ovako nešto, malo za jutarnje tjelovježbu. Da, evo, 2 izdajnika, to je 1,5 izdajnik. Kaže, dići ću se ja s vama sutra jutro vježbat, idemo igrat badminton. Nema veze, sad ću ga uništiti zbog toga, onda će ići plakat doma mami. To ne bi bilo, to ne bi. Radi. Ne bi njemu dole. Da pošto brate ja neki jedni. I napokon smo ulovili vremena za malo okupat se, to jest da ne lažem, sad smo se već bacili par puta, ali idemo na one velike stijene gdje možemo pošteno skakat, jer ove male su bez veze. Ajmo Buraz, na jolo, nemaš kaj. Koji je to skok na jolo? Daska. Ajde, za vjerne fanove. Uf. Koji te prate, samo zbog tebe. Ajme meni. Normalno, rukama je morao zamahnut bar 16 puta u zraku. Je bio blizu cijeni. Ajme meni. Nije to zdravo, nije to zdravo. Da. Mi radimo se. Pa bacam servira, ajde. Ja 6,5. Može lopta? Hvala. Molim. A dobro da je... Karlo, možeš otići po jednu špagu? Daj, ne možeš po špagu. Ti već moraš biti u zraku. Čuješ? A čekaj, ko je špagu? Znaš ga onda nabiš. A ovo, ej. Bravo.
Ne. Joj! Nope. Make the ground shake. To. Sabotiranje protivnika. Ja, ne volim tako. Haje nabi! A daj nabi to! A vidiš da ide i ovako. Wow. Daj digni, bio sam tu. Kako sam glup! Kako sam glup! Sorry. Čekaju mene da dođu. Hit the road, Jay. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jay. Don't you come back no more. Somebody you see light. It's a call and it's a broken hallelujah. Hallelujah.